Des maths, mon ara? Ja, matre. Più or. Mais zo irie on dédéquat. Eus eustrolat de choukiben hag oraron abadenou vid ar vugale. Bah, matre. Ah, bah, ouais, peur, au peuse croquette en abaden. En abadennement. Ouais. Là, en abaden. En abadennement. Mais ce que jonge. Ah, trop drôle. Eis vloa pe an travesse. Diezewa? Eh ben, epen kentan, ebe krouet war an digare gant skipa e bugale, war an kontadenou, gren meus kontadenou, meur a eni hag ur vech ebe goulennet din ober narvest, neuze krogen meus de kroui emañ, a war l'er meus labouret nean vid kaout un dra a fesson vidon. Et une an? Gant ur mignon din. Anthony Serrazin ne stukouret ar an. Oh, comment je vais faire? Ah, mon mic. Mon mic, t'as pas des... Ah non, t'as plus de sous. Oh, ouais. Comment je vais faire là, c'est... Arvech kenta eo evidor e kan a loar. Ya, dam jonge arvech kentan, ya. Hag l'an dernier ive? Pariet neus dija ar familhi ive, gant an arvestal. Evit ar skolioù pe... Ouais, vid ar skolioù, vid skolioù ar vro e brezonek. Nena Apollo. Ok. Gant petra ar c'haounet? L'inspiration... Ah, gant Petra, oh ben gant ar blijadur de gontan traoù pa klaskant pa klevant traoù fentus, e ben klaskaran ad lakad neo bars. Plijou da radin labourad no klask a miro d'ar pez a blijdin. Hag pa emad, ba emad quoi, emiran, ha pa negavant kemad, hop, e velesket da goste. Hag a vechou pa d'an ar vestou, et c'hoarvez traoù newe, neuze hop, ne ket falze, miro da ran vid ar vechotour. Perak an anno dédéquat. Pugur e pen kentan e oa vid ober c'hoarioù gerioù gant e galek orara la technique adéquate. Ah, oui. Adéquate. Mais bon, ne brezhoneg ne da vnitra neuze miret meus pugur oa zon a mad hag meus miret an drase. Hag implij a ran, quat ive. Ah bah ya. Bah ya, un deuxième, je crois. Ah bah ouais, peur, Seni a rez guitare. Ah bah ouais, dek pe ugen vloa quoi. Ok. Pe tregont quoi. Dit da velet. Ah, Madeo, beza actou. Bah ya, plijer a din kalzik gwelet an dud, enfin, kejan gant an dud, a klevout de c'hoarzadegou ar vugale, pe a neuze, ouais, braoué, mais ne ket dezer mareze, Ya. mais bon, braoué hag chanch l'air bemde, braou tre. Goudé en abonnement peler et... Eve c'hoariet? Ya. Bah c'hoari a ran c'hoaz goudemer naze, a va c'hoaz ife amman. A goudé, oh là là, krogara ba karnak, mais ne ket d'ar memeus abaden, un an all. Ya. Karnak, penetin, arzon, landeda, pereus girek. Vid ar zunotond. Ok. Mon ara? Ya. Orara un tamm tro aze. Ya. Bah ar mare de labourat neuze Bah ya... hag orara vat velet bugale, tud, di masklet, gant penou an dud, enfin orara vat ad kavout an dud quoi, hag ar public. Pour moi, il est temps d'y aller, hop, donc je remets mon casque, on sait jamais, hein, avec tout ce qui traîne, voilà, en ce moment, là on est bien protégé. Je vous dis kenavo et à bientôt. Vous trouverez sur internet en tapant bd.net, en technique, un équé dans tectonique. En technique, un équé dans tectonique. En technique, toi et autour les décotes.